Mamati ka kumakanyag, Jaira. Nabayag nga awan kaming kanilala. Di mo't inkasar mo ni Lala, Alex? Well, ang nagsina kami mo't lang kalpasan ti may sa atawan na panagdan nami. Kwa ngamin, Alex. Diyak kaya't nagbali na kabit. Sa maysa, relihiyoso ti pamilya ang nagtaunak. Sigurado alap tanda, numaamuan dati may papankan ka. Di kagtanag. Taas asikasukom ti annulment may kanilala. Iti mabit, kahit patganan ti korte ti petisyon ko. Nungay orayan talaangan ti pan nakawaswas ti kanlay sayo. Sa tanto aramidan ti kay kayatan. Hindi na kaday ayatan? Nabambanog ako na mangilimlimod iti maipapan ka data. Agdin nata kung amata na. Kwa. Kasla na sa paunay ti planom apanagden nata. Alan patganak mat kuman. Bayam apanunutag pay dayt abanag, Alex. Diyak kayat nga danto pagbabawyak iti udi na. Tsaka mo ti aramidak. Ay ayatak ni Alex. Ngamdiyak kayat aguraan nak ti pamilya. Numaaman dati may papankan ko na. Jaira, siyak dito eh. Apingin may ni Alex dito itagos ko. Mabit lang! Oh, apingin may ka dito itagos ko. Di mat imbagakan ka. Asaan ka pa'y amabalin nga umay dito eh. Ang mga numasangpatan na ka ni ading ko. Di na saysayaan. Tababayan iti dayta. Maamamok ti pamilyan. Alex, amom ti makagapo. No apay nga awan turad ko amang yamamukan ka iti pamilya. No saan ka akasado, awan parikot. Nabayag kami mo na nagsina ka ni Lala. Nabayagan nga awan komunikasyon mi. Apay, aginggat ka ano nga aguraya kaya. Alex. Panagriknak. Rason mo lang ti maipapan ka ni Lala. No apay adinak kayat ayam-am mo iti pamilyam. Ken kadagi ti gagayim mo. Pangaasim ko, Mamat Alex. Sustentuam ti anak ta. Apay ngay may ka ditoy. Sana ay nagsaritaan tan adi mo mabalintim umay ditoy ayan ko. Nalawag kanyak day ta, Alex. Iso na lang, tamanon abulan na saan ka nagsustento. Agduan abulan na jak simsimmer kiti trabaho, gapoy ti kasasaan ti salunat ko. Unay ka ten Lala. Ang mga numakita na ka ni Jaira. Jak kayat asinaanak ni Jaira. Gapulangkin ka. Jaira? Sino ni Jaira? Awan bibiyang mo ditan. Ang 25,000. Umanay mo't siguro daytan iti 3 bulan. 3 abulan? Ada reklamo? Manumot ay ati magastos ti may salang atawon ng ubing. Alex. Alam, pumanaw kan. Ang mga numasangputan na katinobyak. Pasensya kay lakuman tatang. Awan plano ka mang tud iti parikot kada kayo. Ngam, talagang amin nakasapulak ti tulong ti anak yu ita. Ay nabalasan ko, maawatan ka, kain ay namasya nakunakan ka. Ala, bayam ta ka, saritak ti asawa minton agawin. Ay, agyaman naktatang. Hindi ka nakmati ti 5,000. Saan nga umdas? Ado ti kasapulan ti anak ko. Tako na napang 3 abulan day siya kwarta. Ay, diyak mo awatan mo apay nagbaliw ti asawa ang balasan ko. Uray ko mano nagsina kayo, kaya di na kumamit pagtalikod ti obligasyon na ti anak kayo. Ay, mabit lang. Adala kiti sila, buwan? Sige, tatang. Ay, Jack ko maamasigag iti katugangak. Ngam kasapula ka talaga ti tulong na. Barang maalukoy na ni Alex. Kat naynayunan na basit ti sustento na parang tanak na. Atoy, alam na itoy. Basit lang tayo agatad. Ngam isupay abus-busan nyo iti anak mo. Kabayatan ti panagpaimbag mo. Ala, saan kayo mo't nga obligan? Obligasyon ko ti tumulong balasan ko. Ta apukok ti agkasapulan. So, di nakparitan at tumulong
Agyaman na, tatang. Direk sangit balasan ko. Nakarkaro ang makaungat ti asawam. Gapo iti asikan ka, numamuan na day kaya naramid ko. Awan mo't siguro ti makunam, itatapin at gaktikid daw mo, Alex. Talagang awan umasping itiragsa ka marikrik na ka. Gapo tay manugot ka ni tinabayagan na kidkid dawag. Basta ti karim sa anak to ang maiskandalo iti panakidannakan ka. Pangaasim. Di ka kadimandanagan. Awan apulos ti agbalin a parikutan to. Puro ragsak lang ti mariknam iti sitong ko. Sapay ko ma, Alex. Alex, nabayagan day di na udi a panagawid mo dito'y balay. Amo yung matatang, may sa oras ang nasurok ti biyahe iti trabaho. Makabannog ti agbiyahe nga umay ditoy. Sa bagay huwag gaya. Naggapo dito'y nilalay di na panalawas. Anya? Apay nga may paila ditoy. Kat inikak mo't iti kwarta iti napan iti anti trabaho. Kasano, kit 5,000 lang kanong matinted mo. Ayan anay da iti talulubulan. Kurang da ita, Alex. Kwintaan, dagiti magasgastos mo. Lumanay, da ita 5,000 iti makabulan. Kahit nayunan na, tagpada kami mo't anaganak iti ubing. Apay, siyak lang, timaubli ka. Gaputa si kati lalaki. Ken may masakit di asawam. Tatang, namin anon nga imbaga kada kayo, asaan ko nga asawa ni Lala. Wan. Saan nga umdas, tinted mo 5,000 ng runa. Kahit pang 3 bulan, anak ko. Mahal, nasurok at talo abulan kon ang makipagnanait kan ka. Apay ngay, adi mo kaya't atumulong ak iti abang kan gastos dito'y dagustan. Dimit na kunakan ka, di asyak ti makamo. Agragsak la ti aramidom iti sibay ko. Di mo pa kadanagan ti gastos. Siyak ti makamo. Ay na, nagswerte ak at talaga kan ka, Alex. Awan na. Ay, awan kaya. Kasano nga dyan sing-singasing ko kan ka? Ising-singasing nga. Di ko nga panagsikog mo Kaya't ko ang maadaan tan iti anak. Anya, mangrabraba ka ka di, Alex. Amumat asaan pa'y amabalin. Ha? Sigurado abiro kung dagiti naganak ko ti kasar, iti kanito ang maamonda masikugak. Amumatan, saan mo pa'y ama ipaayday ta? Saan ka di? Sabagay. Adayo mo nagiti dadakal mo dito, sana ya. Tilang kabsat mo ti umumay sagpaminsan. Gan may sa doon na bailan na nga inlimod iti naganak yo ti maipapan iti panagdanatan. Sigurado, mailimod naman no bilang agsikog ka. Alex, Di ka kadiagdanag. Umadanin ti panakaanal ti kasarmi ka nilala. Iti sana mabayag. May kalaysakan ton. ayatan ka lang amin kat. Ay, ayatan ka mat. Isungarot akayat ko amadan tan iti anak. Tapno adda pang tenglakan ka. Kabayatan iti panangururay ta. Amaligal ti panagdanata. Oh, apay akayat nak ama kasarita, Lala. May papan kada kayo iti asawa. Ex kunam, Lala. Ex. Ay, pasensyakan kabsat. Saan ka, kapsat? Kan apay aya adagulit kalaunay ama kisinara kanya. Kastoy ngamin. Ngamin, saan nga agsusustento ni Alex iti anak mi? Napanunot ko asikati kasaritak. Amangan ko nak no matulungan nak. Pangaasim, kumbinsim ko ma. Ay na, awan bibiyang ko iti day taba naglala. Kan may sa, nabayag anagsina kayon sakbay asim mang bayak iti biyag ni Alex, iso adi nakriribukan. Awan madiapinsar ko kan ka, Jaira. Agpada ta babae. Iso amang namnama ka maawatan nak. Ulitak manin Lana. Awan bibiyang ko kan ka kan iti anak mo. No adda ka sa pulam, idiretsom kin ni Alex. Kan may sa, elementarya pa'y laang ti anak mo, saan aya? Una yan, nagdakkel ti magastos na.
Dagulit kalaunay iti sustento. Ha? Oh, apay amulagatan na. Lumaban ka, ha? Wan, saan kami pa'y aligal kini Alex? Ngam iti kanito ang mapasamak data. Sorry ka langan. Tauray piso, kat awanton apulos mabingay mo manipod ken kwa na. Nasakit dagiti imbagbaga ni Jaira kanyak. Kunak numaawatan nak, ngam saan mo't gayam. Natangtangsit pa'y gayam nga agsaungam ni Alex. Agpadada iti ugali. Ang sana bale. Kabalak ngay sakad ti anak ko. Manipod ita. Diyak ko nagdawat iti tulong manipod iti asawak. Agpay sumutkit di tinaibaga ni Jaira. Elementarya pa'y lahang ti anak ko. Adu pa'y ti panawan ko nga agsagana para iti panagkolehiyo na. Ikaw ang kulatan iti Diyos ti amin. Nagpintas ka lang una Hana. Nakainom ka laang, Alex. Kastamot dagiti lalaki no nakainom. Saan aya? Nabintas amin, di pa nakita da. Ay, saan man? Budno ti bagbagak. Napintas ka. Napayagan na iti marikrik na parayon ka. Mabayinak lamang ipudno. Talaga? Well, inuray ko lang di kanito masolo ka. Tapno, maipudno tinapayagan nga ilimlimon ka. Rignak, paragan ka. Nang di mat adasawa? Napayagan na nagsina kami, tisigod nga asawa. Umadalin di pa nakawaswas di kasarmi. Talaga, Alex? Wala ko na karoon, Hana. Mamati ka ka di. Eh, mapantay ti dagos ko. Kaya't mo. Tiyak kayat. Mas komportable ak iti dagos ko, Alex. Talaga. Ipanagay ti dagos mo. Nukas na, rumor na nga din. Anyat orasan. Ngamawan pa'y ni Alex. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ko. Ay, makapadanag tikas ko eh. Ha? Ang mga nyo ni Alex, Taytan. Pasensya ka na. Nagawis kami ti boss ko kahit nagbar kami. So, naladawa ka nagawit. Kastaya. Uray kumamat ano inyawag mo. Tapno sa anak ang nagdandanag. Ay, pasensya ka mahal. Sana na maulit. Sige, umunod ka nga rudan, tag-shower ka. Saanin ang mauawatan taangot mo. Wan. Sumra ka kon. Good morning, Alex. Good morning to, Hana. Sorry Tapinanawan ka ajak nagpakada. Narnakan ka pa yung amin ititurog, hindi pimanawa. Okay laang, Alex. Maawatak. Okay, kaano ka nga umakar iti dagos ko? Ha? Oh, apay. Nakiktot ka. Apay, di mo kaya? Kuha ngamin, Jay... Kuha, sana kasta. Nakiktutak lang Takas la, nagpartak mo ti pa nagdesisyon mo. Kaya't kan ang makadan na, Alex. Iso nga agpanunot kan, sakbay nga agbaliw ti desisyon ko. Ha? Sige, mapanakon iti opisinak, Alex. See you later. Agidan tang aglunch, ha? Kasladyak na mati Nagpartakan ti pa nagdesisyon ni Hana. Kalpasan iti may sarabi ilang apa nagkadwami. Talaga nga agayat unay kanyak ni Hana. Apay nga itakalaang, Alex. Masansanin ti panagawid mo iti parbangon. Ada nga min team building mi. Ket ije venue kamin anaturog. Sa anak anayanak idi kalman, Alex. Iso addinak ulawan. Ha? Iti kanito ang maamak aluklok ka na. Di mo amo ti kabailak ng aramidan. Agtal na ka man, mate. Awan pa'y lati na panagnakan. Kastan ti panagsasaong. Sumumbat ka pa ilang. Ulitak timbagak, Alex. Iti kanito ang maamuak nga damilagro nga aramidan. Pagbabawyam ti panakam amom kanya.
nadagsan ti pangtanid Jaira kanya kitagsapa. Aging kita. Kas lamang mangag ko pa lang timbagbagana. Psst! Hana! Apay aping nanawan nakmanan itay parbangon. 2 times a week ka lang nga agaw-awid iti dagos ko. Panaw-panawan nakpay lang. Adakad ilimlimad mo kanya. Ako, awan. Naibagak mo kan ka ti makagapo. Sana ya. Diyak nga minapapanawan ti amak. Gapo ta, di nakabalan ti agmamaysa. Ay, sa bagay. Narigat at talaga ti sitwasyon tanya. Ngam anya nga tanga agpayso no siya kung ti umay iti dagos mo. Maumuma ak ngaminan iti set up ta. Ako, Hana. Saan pa nga ita? Apay, didak kayat ngayam amo iti amang Alex? Sana kasta. Iso na lang ta, mababaynakan ka. Sigurado, saan ka komportable no kabalay mo ti amak a masakit? Sige man laang nun. Agano sak iti agdama a set up ta. Masimpan tumot lang ti amin, inton umimbagan ti amam Alex. Wan, di kagdanan, ta mapasamak to ta. Sige nga Rudan, mapana kon iti opisina. Ngam baka mabalinmat nga itreat nak iti dinner after work. Sakbay nga agawid ta iti dagos ko. Okay, awan ti parikot iti data. Rumor ta, inton malpas ti trabaho. Lunes ina. Katkas ka daw yan. Sigurado aparbangon tumanen no agawid ni Alex. Diyak maguston ti madmadlaw kan marikrig na. Dakkel ti atap ko nga da sa baling aramidan na. Dito'y, aglingidak itiruar ti opisina da. Kat apaman arumwar. Surutek no sa dino man ti papanan na. Agsagana ka, Alex. Siguraduam laang asaan ka amatiliwan ita. Dayjayan ni Alex. Rumor iti main exit. Kat adda kadwa na ang babae. Saan da nga ka-holding hands? Ngam sa bali ti matlaw ko. Dayjay. Agdiretsudan iti parking lot. Surutak ina. Awaga kon ti driver ti taxi a kinatulag ko. Surutan mi da Alex kan ti kadwa na a babae. Diyak kabaalan ti maboy puyak. Nag-sweet ni Alex iti babae a kadwa na. Nagsakit ti barokong ko. Ti awanan bain a lalaki. Na itulad na kaliputan kalpasan ti amin. Payman. Manglilipot kayo! Jara! Anya ti kayat asawan daytoy Alex? Asino manan dayta? Kabit mo? Asino ka? Hoy! Padak akabit. Agpadata akabit dayta ang lalaki. Agpadata a pinagay-ayaman tawanan bain. Adda anak kan asawa day ta lalaki. Agpadata nga awan karbangan na kan kwa na. Gaputaging ga ita. Ket saan pa'y anawaswas ti kalaysada. Ha? Sigurado nga isumat timbaga na kan ka. Inkarina, anakapilan ti annulment da. Ngam kinapudno na, saan pa'y? Anya? Awanan ka iti bain? Pudno ti kunana, Alex. Ti babaero kat babaeron tulat na. Nga aging gat ingana. Aging gat matay ka. Babaero kan tulat na. Inalilaw na, Alex! Hana! Mabitang! Impampanakal ka. Kinalubak ti kinataong iti pamilyak. Kinagan ano sak anagururay ang matungpal dagiti karim. Ngam awan ba't gayam? Talagang awan pa nagbaliw ti kaskan ka lalaki. Agyamanak ta saan pa'y analadaw ti amin. Agyamanak ta itapay laang kat natiliwan ka. Tadyak to kat maipada iti asawam anak kakaasi. Amang kamat-kamat kan ka para iti sustento ti anak mo abinaybayam.
Mangan ka, Alex. Tapno makatumar ka na iti agas, mau. Inyag kunti ka na dito silid, mau. Agyaman nagtatang. Pasensya kayon. Imbis ang siyak ti mga sikaso kada kayo. Saan matan? Ay, sino pa ko mati mga sikasukan ka no saan na siyak. Pinanawan na kamatayin nagiti talaw nga asawam. Ha? Talaw ko nakatapod numat. Talaw tinagbalin na karelasyon mau. Ang awam mo nabati oray maysa. Pinanawan na kamatayin. Kahit ita, kada nadagsin na sakit mau. Agag-agas ka pa yan, anak ka. Uwan tatang. Pasensya kayon. Sana ko na makatrabaho. Nalabit adusak na ito yan. Kapay ti dakas nga ramin ko iti kalabas. Agbababawiyak. Ngamdya akong may sublit na palabas. Dakarbengan ti tunggal tao nga agbalbalew anak ka. Uray kasta ti kasasaad mo. Agkid daw ka iti pamakawan kadag iti nagbasbasulam. Agkid daw ka iti pamakawan ti Diyos. Uwan tatang. Kat sapay ko mataging bagak pa'y. Tapno masulnitak dagiti nagbasulak. Rafa, anak ko, agriing kan. Rafa, maladaw ka ni si pagadalan nyo. Rafa, jak sumra kita, masadutak, kayat ko pa iti maturog. Anya, ang nagaduntilangan mo, anak ko. Agadal ka, tanarigat ti awan adal na ita. Masadutak nga rodan. Di kay ka di makawawat. Diyak agiskwelan. Panawandak dito ita kayat ko pa iti maturog. Anya kay matan. Amo yung mata sa anak ka makaturturog iti rabi. Ngam disturbon dakmat. Basta diyak agiskwelan. Ay, wom ti anak ta, bakit? Sayang ti panawan. Mabayin to na sumprag iti pagadalan, no nataanganan. Jakmat nga ron maayayo, lakay. Kanayon ko pa'y nga ibagakan kwa na. Agundawayan na ti kaadam dita abroad amang tulong kan kwa na nga agadal. Ngamawan mat denggan na. Anya? Amang ano na ibarkada mata. Awan mat isang sangpet na barkada na diti balay, lakay. Agam kit di, kanayon arumwar. Kat marabrabyan nga agaawid. Pasaray na bartek pa'y no daduma. Anya? Sika man ti makisarita kan kwa na. Tauray bagbagaak, di nakmat denggan. Noong takmat, labanan nak, lakay. Oh, sige. Kasaritak to ti anak ta. Sige man nga ron lakay. Ang aguray ka. Apay akas ta. Tunggal umawag ka. At dalat tauyak mo. Apay akas lasan ang mag-agasan tauyak mo, lakay. Gawin nga nun. At tumtumarak ba't iti agas para iti uyak. At dapat na ta. Basit matkit dahin. Gagangay lang nga uyak na ito bakang. Oh, adawag mo Rapa. Sungbatam ti cellphone mo. Bye-bye am. Tani tatang ti umawawag. Sigurado asermonan nakdayta. Tanagipulong man nga tani nanang kankwana. Makarangrang. I-off mo man nga rod. Wan. At dayta. Juni. Agawitan san ije balaymi. Diyak ngamin nagbinulan. Masikugak samot kan. Anya? Adi mayat. Tapno, kapilitan na pag-asawaan datan. Ngam, kasanon ngay numamon ni tatang ko ti may papan ka data. Anya kuma. Bayam ah. Di ka lang nagpanpanunot ba tayo, Junay? Pagrigri ka tak si kwarta pagbaybayan mo iji pagadalan niya.
Masapak arumwan amapan aglako iji palengke. Ket pasaray amarabyanak pa yan nga agaway. Kaya't kulaang nga ada ipawit ko akwarta king ka. Kas talagayam ti inaramin mo, Tide. Pakawanan da kuma, tatang. Ay, unay kabatan, Junay. Kanya nga iti aramidin tayo nga ikabsat. Agpadamot ang minor di edad nagiti anak ta. Ay, wan nga rod kabsat. Numabalihin, saan da kumapay nga agdan na, taubing da pay laeng. Wan nga na kabsat. Kastamot lang ti pampanunutag. Gambi karagatan may ti tumulong para iti ipas nga ito ni Rapa nga anak da. Ay, dintumot nagpampanunot dagiti anak ta. Nidala panunutan mo't tantirigat tayo anak-anak kadakwada. Ay, wan nga raud. Gambad daditan. Pag tinulugan tayo asangwan ti amay, tanay, masikugan ni Rapa. Apay pag sinanda kami kat masikugak lang nga rodan, nanang. Menor de edad kayo pay laeng, anak ko. Oray ang damot ng panunot me. Ay na, nagsaritaan men iti ama ni Junay, asaan kayo ngagdan na? Apay ngay, saan na mabalin? Agsakitak no jak makita ni Junay ito oray may salangal daw, nanang. Aniya? Tatang, ipakada ko mati panagnaod ko ni Jibalay Darapa. Ay, sana mabalain. Ubing kayo unay nga agasawa. Agadal ka kiday. Dakayatan ti agiskwila, tatang. Mabayin akon. Nagwarasan di pagadalan ti panagsikog ni Rapa. Pagbainam kumakat inarami jomay. No di kan tupay nagbain anak kinobya iti kasta nga edad mo. Ita tapasikugan di nobyam. Ibain mo. Tatang, Basta ituloy mo ti agadal. manjak nga rudan, tatang. Dakayatan ko nak, manjakon. Saan na natangkan ti ulam? Pagsaya atap ti pampanunutag. Saan ati kayat mo ti matungpal? Ay, makaraman ka kanyak no sukiran nak. Agdaray ta nga rodan, Juni. Ha? Sigurado ka, Rapa? Wan, iparit mo't ngamin dagiti dadakkel ta ti panagragsak ta. Ti pagragsakan ta, di agtaraytan, tapno maaramid ta ti kay kayat ta. Sige. Papanantangay. Makamuditan. Adda kwartak ditoy. Inted ni nanang ko. Basta umadayutan ditoy. Daytay saan data masarakan na pulos. Tapno awan ti mangriribok iti panagdan nata. Hello lakay. Pimanaw dya anak ta. Dya kamo no sa dino tinapanan na. Naku na ti ama tinobyo na. Pati kano dya anak nakat nagpukaw. Nagtalaw. Isadakkel ti atap mi, nga mga no nagkuyog dagiti dwapi manaw. Talaga asukar na iti ka anak na. Eh, nga wala. Di kayo unay agdandanan. Tapno sana mapektaran ti salungat mo bagay. Lakay, ubing pa'y unay dya anak ta makihasawa. Ala, bagbagan talat na bagay. Di ta agsabdang amang bagbagaking kuana. Wan alakay, kat pang-asim, tulungan na kamang ikararag isya anak ta. Asapay la kumata makaamiris, kat agsublimot laang dito'y balay. Ha, ni, adakan lakay? Wan bakat. Kala at panagawid mo apay adi mo imbagbaga nga agawid kagaya man. Wan, tapno masurpresa kayo bakat. Ala, pastrakan na ko. Sige, umay ka nga rod. Ay na, apay akasta. Nagdakkel ti kimot to nga amlakay. Ay, gagangay na. Narigat kami ti trabaho kay Jaya Broad. Nirapa, talaga ka di asanan anagawid? Ay, awaanan. Nabayagan na sana nagawawid ta anak ta. Kanayon kong awagan, pagawawid ak idan. Ang di na matlata kayat tagawid. Apay ka no? Kanayon ko ngamin nga ibaga nga ituloy na tag-eskwela. Ang marangrang siguro kanyak.
Sa pulag ti anak ta, masapol nga ituloy natin panagadal na. Sa anak ko nga agsubbe iti abroad. Kat ti urnong ko, gastusan ta para iti panagadal ni Rapa. Una, apay no agpa-check up ka pa'y nga umuna. Tadimot agim imbagan tauyak mo lakay. Ay, saanan bakit? Kagangay lang ako yak tayo Basta para kinirapa ti urnong ko. Bayadak ti utang yung abag dito'y pag-abagan nyo. Basta gawid kayo ni Jay Balay, Rapa, ano ko? Tatang, Pangasib, ubing kapay. At ayaw pa'y ti magtang mo. Basta agsingsingpot ka, anak ko. Agadal ka. At dawnong ko, kat iso ti aramatim na agadal. Rapa. masatuta ko nga giskwela, tatang. Talaga ka ti anatang kanti ulom. Anyaya ti kayat mo nga rabidag. Nautag ka. Sayang ti kinalaing mo, anak ko. Tatang, Adan anak mo, anak ko. Anyan tulaangan ti masakbayan ti pamilya. No di ka agadal. tatang. Basta, agadal ka. Sige nga ron, makarangrang mo tayo nga adal-adal. Wanan, agadal akon. Basta ito diyo amin nakasapula ka, dadyak kaya ti mabitbitin iti allowance. Sige, kakadwa, shut lang. Ado pa iti bala tayo dito yung bulsa. Agorder kayo pa inukurang yung ti inom yun. Adwa talaga ti kwarta. Saan ka mamawanan ni ti kwarta, Bes? Da kayo nati, agad-adal iti beer house. Correct. Bilibak mat iti kinalaing mo nga artista ah. Narumuar kay Jibalayo, papel kin ballpen ti mo. Ngam props mo lagayam dagi jay. Siyempre. Namaminsan, masapul nga agwais tayo. Tapno makajabing tayo. Rapa, agring kan. Aldawan. Adapay klase mita, san ay ha? Awan klase kita. Awan ti instructor mi. Manan? Kanayon lang nga awanan ti instructor yo? At dangarod na panan na. Nagsakit ti ulok. Kasanukat na bartag ka asimang pat idirabi eh. Tangiwat mo man. Amang anumang nagdakadanan kan tatang. Di damo ti panagin inom ko. Di ka di makonsensya iti kastangar aramidam. Pagbarbartag mo ti alawas nga ititad ni tatang. Imbis nga igatang mo iti gatas ti anak ta. Kababain kini tatang. Pagat-adalan na kangarudan, igat-gatangan na pa iti gatas ti anak ta. Ay, agtal na ka man. Bisasanda ko na sersermonan dananang kan tatang ko. Ngam si kamat agpakalaing amang sersermon kanyak. Oray kumamot no nasantuan ti aramid mo. Nga magpadata lang agpapanawa. Lakay, mangantayon. Sana ka mabisin. Magang kayo lata. Ni, apay akim musim kamatan. Kan, apay akas ta. Kaslag kakapsot ka lakay. Natamnay nga raw di panagraman ko bakit. Ay, apay ngay. Ay, agbitamina ka ah. At damat ginatang ko abitaminam dita. Ada vitamina. Di ka madalagan. Yala, ingkay maganan. Tagpakuyog akman king ka, numadamdama. Taada papananda, bakit? Ha? Ni, papananta lakay. Ay na, Diyos ko. Apay adi mo yung bagbaga. Ang dagayam kasta sakit mo, lakay. Talaga nga awan ko man plano. Amang ipudno iti amin. Ay, makonsensya. Diyak kaya't amaklat kayo. At dantaning tibyak ko. Aniya. Oh, di nagsangitan dito eh.
Kababain ka dagiti tao. Si bibiyagak pa'y, sa anak pa'y amatay bakit. Ay na, Diyok malapdan ti bagik ngagladingi. Diyak kabailan abukutan na ito. Kasapulak ti kararagyo. Wen, Diyok agsar na yung akit daw iti kaasi ti Diyos. Amo ka di nakabaybayan. Agpaimbag ka, lakay. Nakaroon ti sakit ko iti bara. Ngam sa anak lata mapukawan iti namnama. Ngam no anyaman ti plano ti Diyos. Iso ti masuro. Sapay saan man nananagaw awit anak ta. Pati ti cellphone na saan na makontak. Panagkunag, nagsardengan da dyan nga eskwela. Oh, sayang laang no pinaypayan na ti panag-atal na. May kawati buksit ko ano sana makarkan iti harak. Isungag siya tayo manan, kakadwa. One mat kit different. Total, inaldaw mo ti birthday. Ta inaldaw ti panaglibrim kada kami. Katuan mat, nawan ti barkada. Awan ti ragragsak. Sana ya, kakadwa. Balik na, asaan akong kakpayag. Kumapsutan ti bagay. Di ka mapukawan ni tinamnama. Lumaban ka lakay. Adda ka asi ti Diyos. Pagimbagan na ka pa'y. Diyak ka ba ilanan? Lumablaban ti panunod ko. Nakapoy ti bagay. Lakay. Awagam ni Rapa. Takayat ko makasalita. Sa pulam ti anak ta. Sana makontak ti cellphone na, lakay. Uwan tatang, sana makontak ti cellphone na. Iso madandanagan nak. Diyak makaturturog amang panpanunot iti asawak. Ano, ti kayat ko nga ibagaking kuana. Gamala, orayag ti panagawit na. Tatang, agreeing kayon. Tagtumar kayo ni ti Agasyo. Ha? Saan sama ta nag-angas ni Tatang? Tatang? Ha? Diyos ko! Natayan ni Tatang! Nanang! Nanang! Umay kayo! Ni Tatang! Apay, Junay! Natayan ni Tatang! Lakay! Lakay, pag-aasip ka niya! Saan ka pa'y amatay? Pag-aasip! Apa yan nagatuti tao dito balay? Ha? Anyat ko nyo dito balay, me? Ha? Agtal na karapa. Di mo itudo-tudo dagiti imay nakilamay. Lamay! Apa dito balay ti paglamayan da? Awamat na tayo dito ya. Gawit kayo! Rafa, apay nga itakala ang asumangpat. Wala ta! Naibusan ti allowance ko, nana. Ay! Apay nga nagtungpa kayo! Anya kay matan. Tungpang dakiti kadwan ti tao, nanang. Awan bibiyang ko nga uray makita dati pa ng kabil ko kan ka. Gapot aglablabos kan, Rafa. Nagrigregatan ti amam ti inintad na akwarta kan ka. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Naman niya ti araramidam. Di mo impatag ti nagrigregatan ti amam. Ayat nala makalpas kay ti panagadal mo. Adi kan to agrigat inton madahanon ti aldao. Imbes sa pagagas na ti kwarta. Intad na kan ka. Tapnusan kan tong agpana ka nakakaasi. Sakripisyo na ti salunat na para kan ka. Anya ti pagbagayo ya. Ala, umay ka, Rafa. Di nagkuyutan na niya kay matan. Basta umay ka.
Tasit kanta tilungon ta, ma'am. Ni tatang agpaiso tinakalungon. Apay, anyot na pasamag ka ni tatang. Apay, anatay ni tatang. Natay, kapoy tinadagsan asakit na. Ulitat nga ibagakan ka. Imbes apagagas na ti kwarta nga urnong na. Intad na kan katap no maipayan na kalaang itinapinta sa masakbayan. Tatang ko! Pagawanan na ko, ma! Diyaklayin pagano pagkasta ti kinapatag ko ka na kayo. Iso pagawanan na ko, ma! Patpatgan kayo, nay! Tatang! Ay na, nagpintas kamutan, Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, mi manang. Anya kamutan manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson ita tinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napan nakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Wan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikot dayta. Adan tupay na tulungan nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie? Wen, manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan! Saan na masapul ti experience na iti trabaho? Aya? Dakal ti sweldo nga oray ken kuana. Nulakit iti nagagkan. Ken nalaing ang makibagay. Nagsaya atan no kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to ang masakbayan yon. Asino di bagbagayo asa nga ili tayo, nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket na ibaga na kanyak ang matulungan na kaasumrag iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga aklase ti trabaho na ita? Jakpay mo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ni, Ada nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. isungag pa iso ti bimaba iti tricycle, nanang. Sige, orayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbang. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. No kasta nga Ron, para kan kada ti trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, ti panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di? Ken iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Ay, kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado Okay, isagana mo nagiti badon. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga min a klase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata.
Agsala ka nagkanta ko, nam? Ops, amok ti pampanunuto Maria. Oy, nadalos dito at trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanin sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Uwan, nanang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko, Naumaakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, nanang. Saan mat nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sir anak ko. Amangan no day ti pakaibabainam dito lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Tipan na kaibabain ko, wano ti panagbisin tayo. Ha? Urean niya ditan ti ibagada. Tinapatag, saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko. Sa maysa, kayat ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kayat ko ti makaturpos. Ha? Nagadumot ang babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbang. Sakbay ang maipan kayo iti abroad. Manang, Inton rabi iti damo a training yun. Lalaingam. Tapno magustuhan da ka dagiti customer. customer ko, nam? Yes, customer. No nalaing ka nga agsala. Ado ti makwartan. Ado ti kwarta ang maurur mo. Apay ngay nga, ada customer iti panagsanay mi. Gapon, ta ijay club ti pagsanayan nyo. Saan mo nadakdakamat aklab ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaan. Anya pala ti aramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni stage. Jack samat ka ba lang ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya teraramiden ta. Anya? Kwarta ti panulute, Maria. Kalpasan dahil yung aramidem. O, ada na dagos ti kwarta. Ure agsala pa ilang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakadwam. Kalpasan dahil nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Sino di pabaya ka sarsarita mi tayo, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa pressure. Sana parikot dahi ta kanya. Amamunak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabilang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagkato ang kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahi dya babae. Kayat ko, amam-amo. Apay a pinaayaban nak, manang Leslie? Adag korsonada kan ka a customer. Dakilagata, dagururay kan ka. Anya? Makitkitam ka di dya lalaki ngagmay-maysa, iti lamisaan. Dayjay o, ha? Dayjay. Ha? Hala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita ken kuana. Baklang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na ken ka. Jack kayat, manang. Ay, ay na si kalangarudon ti tultulungan. Si kapati nakararte. Kung nakmano kaya't mo agumin awat ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dadya lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Payakas lang mababayin ka. Sana mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir, Di nakawagan iti, sir. Joey, kung namlatan kanya, ha?
Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabain. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey? Ladies drink ti order akwarkan ka. Aginom ta. Siyak ti makam. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, kwan? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa yung aramidin ta. Isungag kalma ka lang, kwan? Oh, makitam, dakil agad at inyawat kan ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Dahil tayo bagbagak. May salaang Arabi managsala iti club at ang kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo. Or no sam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakal apirak. Manang Leslie? Ala, ikanak iti porsyento. Anya porsyentom? Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan ka ni Joey. No sana ga po kanya, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ah. Nascan nga damat ko kwa. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumba nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa ilang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasayata ka sa sad ni Maria ang anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mat dito'y balay ni Maria? Mailiwak mat ka ni ti anak ko. Ay, kwa, saan na mabalin arumwarda? Ag-training da nga rod. Nasken nga agsanay da ana imbag. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iti abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iti abroad. Kaya't ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay asa na mabalin. Mailiwakon ka ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No inaramid mo dayta, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan dayta. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie? Ala, aginanakan. Agsala kay tumanan dito club inton rabii. Dayjayan jagur orekan ka customer. Lalaingan ti makisareta kan kuana Maria. Manang Leslie? Ay na, dayta ka manan ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwan, taginang itaara. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga ara. O di, dakdakal ti porsyentong dito'y club. Sa bali lang jay tip nga itadkan ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na di lalaki. Kwarta manen, ti agururay kan ka. Manang Leslie? Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga masidag ka dito eh. Kasta pa'y tilangam, ha? Kaya't kung dagawid. Ha? Kaya't ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang itable kanyak. Sa bali ti kayat na mapasamak. Dadaal ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak? Anya? Anusak tag-training iti dayto a club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala lang taramidak ditoy, tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa'y ababayada na babae. Apay anak ka rin ka pa ilang, Maria. Saan ka makaina na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutok ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't kung nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwat? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo lang kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo.
Sigurado ka? Wen! Siya ko ti mangyawat ka ni nanang mo. Tutal, agawi da kinto madamdama iti lugar tayo. Nagadumot kan dayto a kwarta, Leslie? Wen manang Marsing, sapul ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi, Nana Marsing. Leslie, anya ngamin at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, kendakkel ti sweldo na. Leslie, Iti saan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag iti Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Dakdakkel ati masapulan da iti abroad. $2 ti sapulan na. Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni Nanang? Nasaya at mo't Maria, awan tirong ba nga pagdanagam ka ni nanang mo? Aywan kayam, talo lang nga daw ti Orion, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon nyo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami ti sabali ang lugar ko, Nam? When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nasken a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti paparan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti maya dayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni Manang Leslie. Di kagdanag Maria. Makaawid kan to ni Jibalayo. Anyat kaya't mo asawan, Joey? Nabayagan nga under surveillance dahito yung aklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat larabi. Das ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Juan Maria, may saap nga undercover agent. Nabayagan na palpaliiwag dahito yung aklab. Kamang ti sindikato ti akin kukuha iti dahito yung aklab. Apakay bilangan ti recruiter da ni Leslie. Anya? Madam Damalaeng, dumtengen dagiti operatiba. Pumanaw ka niti dayto a lugar. Tapno saan ka mairaman na matilayo, Maria. Tarasam, ikagumam ti makaadayo iti dayto a lugar. Ay napanan nga taday ti a Maria. Awan metten. Nagpakadala nga dagatangen na ti tarwar. Ngam nagbayag. Ay nagloko na di a babae. Ay, Daytoy! Awan ti agtigday ti dagas! Ada polis! Ala! Apay ay! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na kusasan na, Joey! Pang-aasim! Awat yan mo, inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance dahito a club. Ay! Joey! A polis ka gaya? Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento. Ay! Joey! Maasi ka kanyak! Di na iraman dito eh. Ta nakasaganak nga agbalbaliw. Ay! Diyan kayo di may balod! Ikarik! Sande nga ako di kasi ang trabaho! Ay! Diyan kayo di may balod! Diyos ko, kastagayam tinapasama ka na ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit din tadimtang dagiti pulis iti dayja club. Panggap da kami gayam nga ilako ija balasi utaaw. Diyos ko, Dakkel ti utang ko na imbaganakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya kapumanaw ako iti dayja a lugar. Tapno saan na kamay raman ang matiliw. anak ko. Sigurado ang natiliw damot na ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Di awanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo ak aruba na. Nanang, Nasayang at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalutan. uwan nga ron, Nanang. Maria anak ko,
Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayta a lugar. Uwan nga rod, nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. Aganan ka kumaakanayon iti papanam ha. Wen, bakit? Di kayo madanagan. Dagiti impabalon ko kan ka vitamins, di mo liwayan nga inuman. Di ka unag bannog kan mangan ka iti husto nga oras. Wen, bakit? Agyaman ako na ya, gabot mariknak ang napatagakan ka nga asawa. Awan anyaman nalakay. Amo ka na riga ti biyag iti abroad. Gamaramidak daytoy para iti masakbayan dagiti anak ta. Di ka matanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Nay, si kamot gayam kumaray. Nagkapam. Ay, kwa, naggapuak man iti ili. Nagpauit nga minilakay ko. Iso tinapan ko inala, mare. Aya? Nay, naimbag ka pa'y mare. Saan ka nga agparikot no may papan iti kwarta? Gaputaan nila kay mo ni abroad. Ni, apay ngay anak ko nam tikas ta, mare. Kadamot na saya at panggadan ni pare June. Ada, ang saan nga umdas mare? Anya? Ay, alala, baliwan tanto tiag sarita mare. Tenak man pa'y gumatang iti si daun mi daya. Sige mare. Agpasyar kan to ije balay no adawayam. Oh, adtoy mare. Amok nga umadanin ti kasangay mo. Iso nga din sa ganak abag para kan ka. Wow! Ay na, nagpintas mo tunday to'y abag mare. Ay na, nagyaman ako na Awan anyaman na mare. Si kakit dimat. Nagipawit nga nila kay iti package din na minsan. Kasta ka de? Ay na, ay na! Ay taaklama ka usan iti kastoy abag mare. Nginginaon lakit di daytoy mare. Wana, iti kasta, ada usaram na danapatagapagnam. Ala. Ibagang tulaangan kinilakay mo Thank you. Wan, mare, awan anyaman na. Tuyo manen ti sidaan? Ha? Tuyo idagsapa. Tuyo manen itay aldaw. Tuyo manen ita arabi eh. Ay na po, makauma talaga. Pasensyakan bakit Sana bale. Inton makasweldo Sana nakastete si datayo bakit? Oho! Manon adara sa kasta ti ibagbagam si ka, Jun. Ngam tunggal agsweldo ka, kurang pa ya pagbayad iti bills. Abas tupay la dito'y balay ay awanon. Anya? Makauma na talaga ti kastoy, abiyam! Ay! Alala, huston bakit? Mga takid din. At data dito lang may saan. Sana nasaya ti agong uwat. Mangin ka! Kanum amin deting, luto nga tuyo makauma. Ha? Ay, una yan. Jun, anda nga tanong, padasan mo ti agabron. Anya? Kita man ni pare. 5 pa ila bulan na ije Dubai ngam ininot apin mintas ti biyagda. Uray construction lang ti adda trabaho bakit? Saan tayo mo't ang mabisbisinan? Ti ko namkit din, awan arapaap mo iti biyag. Umdasan ti kastoy nga adda ka bibiyag tayo. Awan panggap mo amang papintas mo iti biyag tayo. Anyat kat mo, sawan bakit? Ti ko na, padasan mo't ate agabroad, iti kasta pumintas mo ti biyag tayo. Nawatam! Nakaluto ako niti pambigat bakit? Ngayon imuna ako nanangan. Makan kailatan iti anak ta. Wen, ala. Ingkan, tapnusan ka maladaw iti trabaho. Wen gayam, marabyanak nga gawid intin malam. Ag-overtime kami. Isupay ang mainayon iti sweldo mi. Awan lat amok iti dayta. Oray kat nga ta 24 hours ka nagtrabaho saan lat ta nga umdas dayta nga pagbiag tayo. Di ka kumamat agsaw iti kasta bakit? Aramidag mo ti amin nakabailak. Anya ka di pa iti kurang. Day, rabiin na.
Agamada ka pa ilang di Twitter sinak ka na ka. Laki din do nakaawit ka. Ante, kahit watiag bartak, Jack ka mo na ti aramidak. Ha? Abay, ada ka di parikot mo, kaada ka. Ante, Jack ka mo no, kasano nga baga kada kayo na itaw Ay, saos, malala. Iba ka na ka. Hindi kasta matulugan ka noon yaman na ita. Kasto ante, kasto na Hmm, Aramidak ba't yamin na kabalak? Lagi di tamo kapag sa tanti pamilya kat aramidak. Kurang lata para ka ni Lori. ha? Andiyan kaya't mo asaway. Kanayon nga baga ni Lore, nga kurang kanumat ti masapsapula ka para iti pamilya me. Ha? Anya? Kanayon na nga baga, agabrudak sa latan. Panagalik na, kasla sana ka na patag para kan ko na ante. Ngamin, ayos lang kan ko na maya dayo kasukat ti dakalagatan. Anya? Ay, una yun ni Lure nga asawa. Diyan mo naman. Mabuli-buran ako nanti. Panagrig na awansan ti panagayat ni Lore kanyak. Anya? Naibagam day ta iti asawa, Ay Mare? nawan, Mare. Imbagak na talaga. Gaputa, kaya't kumut apumintas ti biyag dagiti anak me. Diyak kaya't amap nagdalaeng iti adda ka bibiyag mi ita. Ay na, Mare. Di ka katagyaman. Tadalat ta ni pare Jun iti danayo nga agiina. Ay, wen adda nga agpayso, Mare. Angam kita man saan mo't nga umdas ti sweldo na busbuson dagiti ubeng. Ay na, no siyak ti si Kadya kung pilitan ni Jun nga agabroad. Nagrigat ti trabaho ijay. Swerte ano nasingpot nagbalin nga amom. Angam no saan, siguradong agbabawi ka. No kaya't mo tidak kala sweldo, mabalin mo matagtrabaho, Mare. Total, kabalan mo tandagiti anak yu ti mapan iji pagadalan nga isuda. Anya? Ay, naimbag ka pa'y, Mare. Intun sumangkot nila kay mo. Apag-isuan nalpas mo ti balay nyo. Wen Mare, isu amin day ta tinapanan di kwarta ngayon papawit na kanya. Ay, Mare. Siguro, no nag-abroad mo't nila kay ko, ang mga no adamot tun anay patakder mi abalay. Di kam kumamot. Agan anos nga agnanaod ije daan abalay dagiti naganak na. Ay na, di kag sasao iti kasta, Mare. Addan tulat ta ka di. Saan pa'y siguro nga ita? Ngam addan to. Awan lat amok, Mare. Diyak lamang namnama iti tungpal biyag. Kat construction lat tamo ti trabaho ti asawa. Ay naunay kan. Di mo man tagibasitin ti trabaho di asawam. Uray kas di laeng. Isu mo ti pagtataudan ti pagbibiyag yu. Nasaya at tadimagas ka dito'y tirsinak kadakan. Ada good news ko para ken ka. Anya day tante, ibagayon Hey, timbawag nga min ni Kive na kasinsin mo itayal daw. Ha? Kat naibagakin ko na jay naibingay mo kanya parikot mo. Nakunada. Namagano kayat mo ka daw ti agabro. Tanuan niya man ka daw ti desisyon mo. Tulungan na ka jay kasinsin mo. Kasta ka di ante? Kauwan. Iso nga, panunod ka na imbag, Dok. Hindi ka madanagan, kaputa damo ni kasinsin mo ijay, no, bilang laang. Ay, agyaman nak iti day ta nga imbagayon ante. Sige, panunuta ka na imbag. Oh, tulungan na kamit gayam jay kasinsin mo. Anya pa ilang iti sa pulang. Lori. Ay, no di mo kaya ti agabrod. O di siyak laangan. Ay, san? Di mo aramidin day ta. No addaman ti agabrod. Siyak day ta. Gaputa siyak ti lalaki. Sikat ti rumbeng nga da ditoy. Takadwam dagiti ubing. Amumot gayam. Anya pa ilang tar aramidam. Kaya't kumiti agabrod bakit?
Kasla jak kabalan ti mayadayo kada kayo. Nang runa kada giti ubing. Ay, apo Jun aya. An-anwam ta inaldaw nga agkakadwa tayo. No saan mo mo't ama ipaay amin nakasapulan ti anak mo. Useless, sanaya. Ha? So adi mong panunutin day ta, iliw mo dita. Ti panunutem, ti masakbayan, ti pamilyam. Anya? Agabrod ni tatang nanang? Wen, anak ko, agabrod. Para mutlaang kada kayo. Para iti adim. Ha? Ken may sa. Tapno maipaay na mo't amin ang iti kasapulan nyo iti kabsat mo. Sana pud no dayta. Agabrod ni tatang kaputa kanayon nyo apilitan. Anya? Da kayo latan nati agabrod. Sana ni tatang. Lita. Ay na, mare. Nakaragrag sakak si ka. Kamaudyanan na makaabroad mo ti asawa. Ha? Kastaya, Mare? Nawan, mare. Ay na. Tinulungan ni Kevin akasimsim na. Jay anak nga ni Auntie Josie nga ada ija Japan. Ay, katmayat Anya nga trabaho. Ay na. Kaino anya ti trabaho na dito, di sumutla trabaho na ijay, mare. Construction mo't laang. Pagsayaatan na, dakdakkel ti masapulan na ijay. Ay, wana. Sana kaskarina mo taga-broadcast. Nga musto mo't kiti. Tapno mapadasan mo't ni Pare Jun. May salaan ng alawas ti Urayan. Ang right kang tilakay. Uy, mirad, bakit? Ay, kasla jak mapanawan na kiti ubing. Nang runa ni Daniel. Kasla di na kaya't amaya dayoak. Italaang dayta. Intun agangay. Mairwang dan tumot laang. Sapay lang ko mga rod, bakit? Di ka ka di madanagan. Siya, ti makaamo ka dagiti anak ta. Kamaudyanan na insan, nakadanon kan dito Japan. Uy, nga rod, insan. Kasla jak patyan nga, dak dito yan. Sigagid dimat. Ala, mapantan iji kusina. Itay pa yan nakaluto ti asawa kiti pagsasangwan tayo. Kasta ka di, insan? Agyaman na ka, ha? Hello? Hello, lakay. Ay na, kumusta ka ditan? Ayos mo, bakit? Uri kasta na rin ti trabaho. Ayos lang ta. Kumusta na kiti ubing? Ay, kaya nasaya at dalatangot alakay. Ay, wingayam. Kaano ka nga, nga gipaw 8, iti kwarta. Ngamin, awan mo tin allowance da. Ado dagiti nasken agatanga kakasapulan dagiti anak mo iti pagadalan. Ha? Kastaya? Sige, sana ba eh? Umadan, hindi pa nagsweldo mi. Aya? Ay, kung nasaya at ano kas talakay. Adapay ngamin dagiti babayadak dito. Sige, di ka madanagan. Hindi pa itak, itaalawas. Ala, sige lakay. Agyaman ako unay. Oh, Mare Lori. Sa dino ti papanam? Ay na, mare. At pag nami ka dagiti gagayim ko ita. Nagsasaritaan mi nga main amapan kami agbits ita kay. Ay, kastaya. Uy, mare. Ay, amang ano kaya't mo muti umay? Urayan ka. Di ka agdaan siya kung ti makaamu nga gastos. Ay, kwa, saanan, Mare? Jakmut lang mapanawan nagiti anak ko. Aya? Sige. Adakin ka day tamare. Alang araw, innakaon. Ay, apaw. Day tangarod ka ti ibagbaga. At dati ka anak ka kijay abroad nga trabaho. Tapno lang maipaay na amin nakasapulan da agam. Inaldaw mo nga. Aday ta agsaysayang iti kwarta ti araramidon na. Wen nga rod, auntie. Di nala panunutan ti bannog nila kay na ijabarod. Oh, no jak makapagtepal. Ipulong ko at talaga day dyan nga araramidon na. Kaasimot ni Pare Jun. Naka-abroad lang nga rod nila kay na. Atiw na mo tibak na. Inaldaw apuman na siya. Ha?
Machimpwak la dayjay, ha? Maikakitisaw. Ay, no di natagidak sa nanti. Ngamin, pinalagipak idin, ngam di nakmatdanggan. Pangaasim, Mari, di mo kumamot ibagbaga iti sa bali. Anya? Mare, awan sa bali ang makaamuti daytoy. Di datalaan. Ngam, mare, panunutam kumamot ti asawam nga day abroad. Nagsakripisyo nga imadayo. Seta, kasta tiraramidam. Ay na, Mare, jak nalabdan tiriknak nga agayat kan ni Gari. Anya? Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno liklika mo day siya lalaki. Mare, Ay na, sapay kumaat, di nakguraan iti dayto nga ibagakan ka, mare. Ikam kumamot iti patag ti amin na pagbambanugan di asawam. Saan analakad nagtrabaho iti sa bali a pagilian? Sa ita, maaramid mo aliputan di asawam? Anya kamatan? Mare, Agpanunot ka na imbag. Panunutam ti masakbayan ti pamilyam. Saan ka tatibukod mula pagragsakan? imayak dito'y balayaw. Gaputa kayat ka ama kasarita, lure. Auntie, apay, udno ka day ti mangmanggagaw kadagiti kaaruba nga aramidam. Ah? Ay, anya day ta, auntie? Di ka agpamarang nga awan ti amaw. Kabayatan ti panagtrabaho ni John, ijay abroad. Kastoy kit dahin ti subad mo kenkwada. Sika ba, tinangpilit kenkwada nga agabroad. Tapno maipayan na kayo itinasaya at apanagbiag. Ano ita? Anyat aramidam. Auntie, anya kamutan. Panunutom kumamot ati sakripisyo ti kaanakak para kada kayaw. Saan pa yan naladaw ti amay? Tapno agbalbaliw ka. Now, di mo kayat ang maamuan ni John dagiti aramidam. Hello, Kive, nanakaw. Nasaya ta sinong bata niyo dagos ti awag ko, nanang. Abay akas labadan danagan ka, anakaw. Nanang, ni John, Ah. natnag iti building nga raramitin me. Anya! Awanan ti kasinsin ko, nanang. Ay, Diyos ko! Ay, sana puno na itanakaw. Ay na. Saan? Lagay! Pagkawanan na kumalagay. Abay, gasto'y matan, tinagbanagam. Sagit kay ti kasta unay. Em naladawan ti amin. No ammom lakuma. Iti ka adamay di abroad. Kanayon analiday ti kasinsin ko. Gapo iti naamuan ng aramidam ditoy. Anya? Amo ni John nga dalalaki ang isukatam kunkwana. Kat na-depress iti kasta unay. Ay, Diyos. Iti panakatnag na iti building. Saan mi masigurado no aksidente anatnag. Kuno yung gagara na. Gapo iti panaka-depress na. Gapo iti naramid mo. Sigatin ang pilit kan kuha na nga agabrod. Gapot na kayat mo ang maipayan na kayo itinasaya at apanagbiag. Gaman niya tinaramid mo, ha? Pagkawanan na kumalagay. Maglo nagabasol ko ti amin. Basol ko. Ay, agsangit ka itan, marengam naladawan ti amin. Mari! Unay na ya. Agbabawi ang mandita, Mari. Agbabawi ang.
Na yun. Nadya ko mapinilpilit ti asawa ka nag-abroad. Nalabit sana kasoy di napasamak na. Ay, anya nga rod ngay mare, nalpasan ti amin. Nunapnag ka ko maitibiyag nga adda kayo, idi saan pa nag-abroad ti asawam. Nalapit sana kastoy ti napasamak. Ay, saan ka kuma nakakaasi ita? Nangruna dagiti anak yo. Ay, Mari! Nala, aklo na mo tinapasamak, mare.